Dragi prijatelji, dame i gospodo, novinari, kraj marta meseca 2024. godine obeležilo se pravo podsjećanje na 25 godina od agresije NATO na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Međutim, dok su državne manifestacije posvećene tom povodu obilovale jednim epigonstvom i izrazima sveopšteg pokajanja, mi smatramo da je ovde reč o jednom drugačijem fenomenu. Naime, mi smatramo, odnosno Srpski demokratski savez smatra da se žrtvama koje su podnete u odbrani zemlje mora dati sećanje, a to je ona vrsta sećanja od kojeg se živi. I zato to je ona vrsta sećanja koja mora da se kroz svest o tragičnim posledicama, o izgubljenim životima, da se pretvori u kolektivnu svest i savest. Jedino na taj način žrtve će postati istočnici nove državne ideje i nove državne svesti koja mora da bude svedena na svest o neminovnosti očuvanja naše države, o neminovnosti povratka Kosova i Metohije u ustavno-pravni poredak Republike Srbije, o neminovnosti nastavka borbe za očuvanje Kosova i Metohije, svest o saveznicima, svest o državnim i političkim elitama. Mi se danas nalazimo ispred srušene zgrade Generalštaba Vojske Savezne Republike Jugoslavije. Vrhunac ironije predstavlja činjenica da je Vlada Republike Srbije baš ovih dana donela odluku o poklanjanju ovog kompleksa američkoj kompaniji. Mi smatramo da je reč o jednoj moralnoj kataklizmi bez presedana. Jednostavno, iako je Vlada Srbije u proteklih 10 godina donela niz pravnih akata kojima u potpunosti urušen ustavno-pravni poredak Republike Srbije, podsjetit ćemo, reč je o Briselskom sporazumu, o sporazumu iz Vašingtona, kao i saglašavanju sa francusko-nemačkim predlogom sporazuma o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova. I za razliku od ovih pravnih akata koji su uništili ustavni poredak Srbije i državotvorne kapacitete na teritoriji Kosova i Metohije, poklanjanje zgrade Generalštaba predstavlja jednu moralnu kataklizmu bez presedana. Zgrada iza nas predstavlja simbol našeg otpora, ali i simbol i uspona i padova našeg naroda u 20. veku. I zato ova zgrada za nama i taj simbol pripada samo srpskom narodu i srpskom društvu i nikome više. U tom smislu mi želimo da ukažemo da bilo kakav ugovor koji bi se potpisao između Republike Srbije i američke kompanija je u suprotnosti sa pozitivno pravnim propisima Republike Srbije. Tu imamo u vidu Ustav Republike Srbije, Zakon o javnoj svojini, Zakon o zaštiti kulturnih dobara. U tom smislu, mi kao Srpski demokratski savez već danas uputit ćemo pismo potencijalnim investitorima čije su adrese već poznate u javnosti. Tekst pisma koji ćemo mi uputiti njima, a koji imaju jedino za cilj da dobronamerno i blagovremeno ukažem na ništavost tih pravnih akata, glasi: Poštovani, imajući u vidu pozitivno pravne propise Republike Srbije, odnosno Zakon o javnoj svojini, Zakon o kulturnim dobrima i Ustav Republike Srbije, upozoravamo vas da svi akti, radnje i realizacije ugovornih obaveza ne mogu da proizvedu pravno dejstvo. Posebno ukazujemo da će bilo kakve radnje u vidu eventualnog vašeg ili sa vama povezanim pravnim licima biti ništavnim. U tom smislu obaveštavamo vas da će bilo koja Vlada Republike Srbije ili drugi nadležni državni organi kada u Republici Srbiji bude uspostavljeno državno tužilaštvo, državno pravobranilaštvo i Ustavni sud, ovaj političko-pravni proces neizostavno poništiti. Na osnovu navedenog, predlažemo vam da uzmete u obzir naše navode iz ovog pisma, kao i pravne propise Republike Srbije, koji mogu da predstavljaju sasvim adekvatan putokaz za vaše postupanje. Na kraju, obaveštavamo vas da će ovo pismo koje vam šaljemo u najboljoj nameri, upoznajući vas sa pravnim primedbama na račun vašeg angažovanja, svako vaše učešće u ovom postupku učiniti kako nezakonitim, tako i nesavesnim. O navedenom svedoči brojne jurisprudencije međunarodnog prava, kao i prakse međunarodnih i nacionalnih sudova. Smatramo da je reč o okolnostima koje morate imati u vidu. Sa poštovanjem, Srpski demokratski savez. Dame i gospodo, hvala vam. Potpredsednik Srpskog demokratskog saveza Goran Đorđević rekao je šta predstavlja bombardovana i delimično srušena zgrada nekadašnjeg Generalštaba Vojske Savezne Republike Jugoslavije. Dakle, predstavlja simbol otpora.
otpora jednom globalnom zlu. Na njoj, na njenoj drugoj zgradi, stoji već jako drugo parola "Služimo Srbiji". Ta parola očigledno smeta onima koji je svakog dana vide kada dolaze na posao u zgradu koja se zove Vlada Republike Srbije. Smeta im zato što ne služe ni narodu, ni srpskoj državi, već služe svojim gazdama kojima sada treba i formalno, pravno da poklone deo srpske zemlje i ove zgrade koje predstavljaju simbol srpske snage i srpske odlučnosti da ne poklekne. Mi ne smemo da dozvolimo da sluge nekih stranih gazda, da ova vlada, Vučić, Brnabić, Dačić, Palma i kako se već zovu, konstantno ponižava srpski narod, da nastaje da nas šamara i da podiže ovde spomenik služenju okupatoru, da podiže spomenik beščašću, rasprodaji Srbije, rasprodaji srpskog naroda. Narode srpski, ne dozvolimo ovu sramotu. Dosta je bilo šamaranja srpskog naroda od strane besprizornog čoveka koji je uzurpirao Ustav, koji je uzurpirao sve institucije Republike Srbije. Dosta je bilo ove besprizorne vladavine režima Vučić-Brnabić. Bojana, Danila, ali i Valona i Bertine i svih 126 dece koje su stradala u ovom udruženom zločinačkom poduhvatu. Sećamo se danas i naravno i hrabre srpske vojske i policije koji su branili zemlju od NATO pakta. I ovom prilikom nećemo govoriti mnogo. Postavljamo samo pitanje: šta ta deca, šta ti junaci, srpski rodoljubi, šta očekuju od nas? Kako danas gledaju na ovo što se radi? Zapitajmo se, a duboko sam uveren i svi mi da u svom srcu znate odgovor. Pomože Bog, braćo i sestre, svi Srbi magde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg videa.